Good morning guys. Karena kita kesini ke kaduk yang ang Nubra Valley. Te mentang ilai ada banyak lum saja som saat yang tangi ada ban taki janji eru teman tangi ap saban su banyak di syai teman tangi ibu cu kini kita ringi sakari tentang sedisha. Te kaplan mesin kolong ba ini kaya ku ke monastery ke badan ne hajan kenane kolong ba tang setengah tai dan nang tunggu di saca Pangong village Pangong lake ka Pangong lake kawai ka jaka ka ba buntam kinong lake bawan saladak kalong kawai ka meja attraction haladak kamu bang kin bun bru ha ni kata and skoi rubah kajengai bahan nang ne kal supori kumba da kumno dang ilik bej yan ru ndu kenta nyu kenta kamu ka supor bej yangi bangin poi sadu sya ayo kamu mentas ngil da kamu ka kapol ka jui ka skul bej ha ka bengsong hakali ta manspunya pi tang kawai ka monastery hang teh badap nang ta ngan lek direct beca Pangong tanah Pangong ngalak pesan baje nyeru bajeruk ladang apa ka bajeruk asap ni BJP. So thank you guys for watching my vlog till now, and yeah, do subscribe, do share and like if you like my vlog, and please support me. I need your support lot. Yeah, have a look at this beautiful mountain one last time before I leave from here. Pi ka cakap di sa jong mo nama kampat ni cakap di sa. Good morning. Hi. You guys have kept your life there. Thank you bagi yo mata. Ada ni biscuit. Oh kampat ready ka breakfast ru. Apa semua. Teman tangi ya Isha na tuni ayo para tha nang ta dahi bet kasha. Biscuit per reji orang ayo hi. Jam pada kapun kemudian pai. Temi sidang sindahi. Wangi sedih sang saya menarat bisa ngamo apa ayat nang disasa. Bye. Nila dem di syah temen tangin ya lek no sekali dan ya lek no syah kata ka monastery kebetulan hang ne hajan. Chal bye see you there. Hey perlok mentang ala poi hang ne ha. Kana monastery ka bakarten ka diskit monastery. Rekowe ka jaka mani jongki mong nanti ki Buddhist te kade kawai hiru ka barim tam nama yakanya lasna house nam kat house pa te pi te station nang wah te kane ka monastery om khane bai tak mai baka cukup pur bila ya ka view ka bai pe pi te pur prediction mubra kita cara pengas hisap ni apa ni kita support film ni tang ba kita gini tidak kejakan fa. Kita dekat Puri Jong Kanubra. Mana karu ang paniya pinak kamat yung statue. Ang piya. Hai, mantah. Ngai rong support jong nak temple. Jong nak monastery. Te hang nek ong ba. Kabi dong no photo no video komur bang anam la ban ring video hapo te ap yang sipang jong hapo mason pat ap sipang. Vlog lawan rong den hapo nek monastery. Te kemudian hapo kolong ba kira ki ciku berem-berem jong Buddhist kita kumpi nak statue jong ki nek mungkin osyam na kita ki behek bahan jong kana ka niam Buddha ta ka ju opor kian ki kor ki ek bagi bule ki bu hata atur pangiyok bagi pej tapolong ki thor ka katin ka bangai ngam la stu katin ka kita na yuru sa ngam ap ye na ba kim sahi ban thap ni yang si phak ni ngam ma bang jong slam ngam ba ni habe chapong kapong de ka jaga ba ta we'll see you. I'll be showing you the way. Maybe we'll take along and then tanam lagi po yung pangong. Sana yung isang external key ang sa PNP ni Sandori. Bye bye.
kemudian ngat ngat setiap itu kali langsung balak buat kali kali macam semita thang pekloi sa panggong naman ba ong banang nes aku ba kentas tengi sa panggong te haneng tangnya suya hiar bangin bandar isya banya pamjai norba ni thang mesti punya teng babam isya step kum tu what's the shop bro for where are we having that's food is there. Oh, food is there na yeah chal pek ibutan ba ngin bam ta mentang ila somna po jika bam rupiah pun ni ta mentang ye borok ma bang kwa bang kul kapur dengan soda dan magi bangin borok i bang dan sport ta berstu milaya order dan magi tang bangin kul kapur ta ani ada boda bagi nang apunuan ta dan bang kul bangin yori kalau milaya magi menta tingnya bam na begini borok kaya bam magi ini stay sekian. Chalo sahabat and we'll see you later. In poi siapa bang try ba kapor kalak loy. अभी जाती है उधर पेट्रोल इंजन वो एक हवा वाला भी नहीं ये भी सही था ये बस एक ही चीज की जरूरत है हियर वी कम हियर कमिंग हां यार एक काम करना पर लोग का बखडो kadai ka way ka jaka ka ba internet tam haladak kata kadai ka pangang lake pi kadai ka ayus sen ka lake sen ka ba ha te deyang nei hiru ba ki shoot ikut ka film 3D kan mau ni ka film 3D ka ba halas ka ba ka actress katena kawan ban yakendo yu Amir Khan hapar ba u dalong usu fangru ngakama ngathai pia kenal pia pile pe ikatu te kadai hang ni ka jaka ba ki shoot ikut ka film te mantang pi na jan ngalong pi ba ka jak ka kalau ko bitna hadu kata-kata ka rong jongka ka umba. It's okay guys, you need to see this. I'll just show it to you. Just wait. 1 2 3. Bro, how is Pangong Lake? It's too good, yaar. I never expected this can be so good. It's my beyond imagination. Man, same here, right? I didn't expect this to be this much. Hey guys, video pan nalapi olat. Video man sini season at least. Insya kali kalau nggak baca adu kata-kata Hendrai is all paid off. Look at that. And how it go away? Kane kawa nanti kane kalik. Kadai lai 4% jongka India, but no 4% jongka China. Kemudian kayak share border berka China. Baik, kalian apa orang di jong India? Lapar kalau ada lai 4% kane kajing he, 100% lek no kajing he. Bung kajingnya kaja, cakane kaja kari tanam mentah, baik kuat ya kane ka lek Pangong Lake. This is beautiful, yeah. Beautiful. Apa ni pi mentah, kawai kadak jong kadak kaba ki shoot ka film 3 yang ne apa ni pi ba ngati ba pingkan mau ya ke kaba la pi ya kana kadak pingkan mau ba kumna pi ba sasu pe pi ama pe pi kowe ba chal sasu pi Pimi kita diskuti, karena pisong kan na pusan podingka, tengah pisong pisong podingka, but begini, pimi gini, kini orang na way bro san podingka pihak segala pisong, pikan mam kayak gini, nggak film ayo, dan lightly the tree, nak pika batu na, tekannya di Pangong Lake, enjoy, kabas spot, lagi nih.
Nhà đẹp siêu, nhà đẹp siêu, nhà đẹp siêu. Giờ có bài yêu. Đây mình tăng trong sổ giặc, từ giặc phí yêu giặc. Tê. Sông giặc nggak tengok kenal bang sông. Mesti sông thay. Am tre sông yak ra peti miss yang ben sông yak. Kêu miss kêu. Peti miss. Apa sundur si miss di sông yak peti. What you? Boleh miss? Yes. What you want? Sajan, apa sundur ini? Amo, sundur ini. Selesai kon teman hap juga mikir lagi. Peti miss. What? Imis laughing. Baya hoga. Jongi sakate ba imis ngi batral no song karbadan mun impelaj air. Uyak apa ketika hap siang teh yo. Ar coding card nam tagane. Ai tu pia khambek men siap. To siap apon peni mga. Apa. Wei ar pelaj. Payu kenapa udon pe tong kuna puyum poir pe. Payu kenapa? Klan pelat di mesa, klan pelat. Klan pelat di. Pai terai to, ai ana mo tu ana. To sai sen to. Klek sai sen. Putla am lapan pen poi. Ai cũng nó tông bal apoi biang baik. Hỏi cái nhung pơi đi tây mes. Ta vượt. Oh, lapoi. At least lapoi tam ni le. Messi ala an poi khnam ta. Tegane ka yu target. Khnam lapoi yang ni. Dah. Thok phi tiêu bro lại dung cũng nó phin nẹo nè. Bây giờ khăn cũng này dùng long nẹo nó vậy. Saya nè, silak di bro. Nadi banget nanti napedang sepuluh ni nak ikut nama mana kan siap. Nè saya cũng nẹo khunam. Di bawah dungar rồi, dungar nè vậy. Saya nè vậy. Ha, nè saya cũng nẹo khunam thì. Soalnya seri sejongin saya bersiap. Shall I take a video for you? Sure. Come on, let's do it. Now ini mamar yang nabi try kum no ban siat. Come. You can take it by yourself and do it. This one. From here, yeah. Okay. All the best. Thank you. Try ni, Miss. Lak api nya lak ini ne. Ya. Mana ban lak api? Lak Miss ne, lak ni piyek nya. Grandpa is stronger than me. Hey, come on, show your talent, uncle. Here. All the best, auntie. Yes. Do it. Pull it. More. Pull more. Come on. Again. Pull it. More. Yeah. Do it. More. Shoot. Mana bakam tof imis ne tof ni mi nya menta. De bala abi te kemudian imis telah biang mas. Ya, do it. Ada itat nek dah. Baik. Oh. You tried. That's a nice try. That's a nice first try. Again, your turn, uncle. Good. First try is good. You shot in the bullseye, no? No. It goes down. Down or even. All the best. Children doing that. Yeah. Come on. Yes. But serious, bah. Come on. Very serious. Yeah, it's so serious. Pull. You have to pull it. Yeah. Do it. Oh. Come. Like this. Nice try, uncle. Thank you. Nice try. Thank you. You are from? I'm from Maharashtra, Nagpur. Nagpur. I'm from Meghalaya. Nice. Yes. Yeah. I'm teaching. Great. Yes. College. No, not college. Class 2. Acha, she is teaching class 4. Look at the view, yeah. Look at the view. How do you feel? See? How I'm is Pangong feeling Lake? so great and the place is so mesmerizing. We are so happy and we feel like visit the Pangong Lake again and again. Thank you. Please do visit whenever you get time. And obviously tomorrow we're gonna come back in the morning Yes, for the yes. sunrise. Now we are here at sunset. Tomorrow we're Yes. coming for the sunrise. See you there.
Hei, mentang ilah poi kam sai tu ni. Kan ada kapang mulai kapang apa ni pina du men ya. Tengwan kapang ni kita catai. Man cataiแต่mentang insa kan ada hingga dekat view. Dan kan ada kaca kasar tu ni kita. Kan ada dining hall long kaca bagian pam sibet. Ini kaca kasar tu ni kita kilong tik untuk kijui kita jumpa apa ni pimen aku tu video pada. Cuba kalau kamu juga kata kaca kasar macam kasarnya. Kaca kasar bakal hapoi. So mentang aru kan seketi no. Ngan saya sampai di dan kaca krek kamu juga pakai nama PTP kisah hajan home. Kaca krek kalau siapa palat. Tengok langsung kamu langsung kaca seketi. And then yeah, see you later. Bye bye.